Gel ne deysiz öyle? Gel o ne? Şu jakşasın ulan. Belinde küçüğün barın, atın barın, jakşı şu 80-yıllık baldardın koygan prizderdin jakşı iyilik meni utalgıla. Kınçaman ösün ulak, 10 milyon ulak. Assalamu alaikum жалпы улакчылар, чабандастар. Şu 80-жылкылар şu улаңар жакшы өссүн. Мына чабандастар миназа менен жакшы ойнойлу. Мына туруп дегенде туруп кичине угуп, биз жиндимес туруу, ой дегенде коюп коелу. Мына сорундарды чакырганда келип, мингизип, жакшы ынтымак менен чабышып ойнойлу, а? Амин. Hayratlar